mun hrang le tlang hrang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule July ni somni thole nia in omna mun theva hun thain chan kan be se kan channel min lo clear sak thina wangin kan lo me tun tumpo Myanmar ram chung chan chin kan clear le anga voina thil thleng lang sar zual kan soitak te hi atop thlengin min lo clear sak le anga news kan update nuwa kim lo te kha a thein comment lama inon update don nia kan soitak ang khan UN tran puina chuan tluang takin Mindat khopui chu thleng tange ya ma se Sipai council lamin Mindat khopui chunga lut le te chau pek turani mundanga omte pe ka tul lo an ti le tak tlata wangin ral tlan tran puina engemaw zat chu an phur kir le mai don ni in Mindat lam mi te chuan an social media an tar lang le tatlat maya aboi thak le mai hei hian UN lama ngong thatak nei lo sela adu omani hi Mindat khopui huam chunga hian ral tlan te tom na tur kem pariate molai chu an siam vea mi zathum velan om nia soyani midang zong chu July kem po om ngam to lovin mundang an tlan zo ta khania ral tlan sang chuang mundanga om te hena tran puina pek hi Sipai lam chuan reman ti le der lo mai tran puina boi pui tu te zinga pakhat chuan khopuya kan phur lu zat hi kan du ang pon alani lo Sipai lam phal zat ani deuh ber mai ati nge tun malama tang khan bu fai phur lu tak ngial po a lo phal mang lova damdoi lam phei chu a khap hrim khania ral tlan te din mun ngai to in damdoi le an ni tin mamo boi puyan ngai ti in even noya World Food Program le ICRC lamin thei topin man la a chu po ming te in a lo tia a thin rim thak ta hle mai soito ang khan hen thil ti dan hian ram hrang te beng ver ngei se adu om tak zetani voin July ni somni thole nia po hian ram chung mun tina kongan zo le a kongan zo tirata ni khatma chol lova zo zel tu kalemeu khopui mi te pon voin khan ani za le somruk le pathum na tan kongan zo le an fak om hleni tin mandalei khopuya buddhist pui thiam te po hi an cholo niza le somruk le pahni na tan kongan zo vele bok CDF Mindat chuan Sipai zani velan thatto ti an soi CDF Mindat chuan nimin July ni som pako khan official in thutsuwa an siama April ni somni le palia tanga June ni riat inkar thakhat le chan vezet Sipai te nena anin epna Sipai terrorist tenen voice of ni chuang anin dova chung in dona chuan Sipai zani velan da tha theita ni inan soi chuba ka Sipai motor paruk an hal chiati antar lang bok tin an mani CDF Mindat lamatangin Sipai dictatorship dova democracy alo omle theinan le ramle mi puite ta na an be na lama mi som ni le paliin ramtan nun na an hlan ti an soi boka heng ramle namtanan nun na hlutak hlan tu te hi kan thei ngil ngai to lovang an ti ani Mindat lama hian April ni somni le pali khan we support NUG ti le khatar campaign hoi hot tu te chu Sipai nan mana khaminia tang khan CDF Mindat le Sipai terrorist te hi anin do tanani nimin July ni som pakua martar te ni puala mongyua khopui demonstration chu an beina saboka Sipai council lamin an no darna lama mi pathum manan niya bike somruk le pangazet manani bok Sipai lam hi an che maksak thei khopa chutia mi anan no dar chia chuan an no dar na kong pui kama bike rem changa piang motora an hlang tamai zel ni in mita mutu te chuan an soya tin mi then khat an veiwa na lama Sipai hlawhtlan an bike an nu chia mai te po an man sak mai zel boka demonstration nei tu te bike po ni lem lo an man teu ti na ni a thoven lo thak thei khop mai Makui region Pau township lama Sipai somli chuang an thi Pau township PDF chuan tun hnai khan Sipai somli le palian da tha thei ni in an soi ve boka heng thi te hi boman ra pu awanga thi te an ni July ni som pariat nimin pia khan chi ngu tlang dunga bom voi ni an ra pu awangin Sipai som panga an thi to a chung ruang te la tura motor local chuan
bom dang arap puak le a mi som pasiri zet an thi le boka nimin pia khan pau township huam chung mun nga zeta bom a puaka nimin July ni som pakua khan bom voi khat a puak le a mi som pahni an thi le bok ti chuan tun hnaya an bom kam manga sipai terrorist an da that hi somli le pali lai an ni ti PDF lam chuan an sei ani tin mai chana an lo in do na sipai terrorist lam ral thuam lian awangin mi pahni PDF sipai pakhat le civil mi meiche pakhat an thi ti an soi bok Sipaiin region huam chung hi tunlai chuan buai ve khop mai kan puang mol chung po hian tlai kho nuwa puan tur dang alo om zel ani hi Sipaiin region min kin township huam chunga phetkhet tlang dunga July ni som pariat nimin pia khan PDF le sipai terrorist te an lo in ka prep boka tlai kho nuwa media lamin chiang devin an soi theita a anin dona sipai terrorist lam mi som pakhat an thia som chuang zetin hliam an tur bok ni in min kin lam chuan an soi ani sipai terrorist te chu min kin township pan set khuwa an om reng to a piuso tri pol te ne na in kopin civil mi te chunga an hlei hle nia soi ani mi thilan lak sak an kap hlum chutiang vel chuan thakhat chuang zet rong tak takin an chefowa ti chuan nimin pia tu khan an om na in son le in chutia anin son na lama PDF te nen hian phetkhet le tungpa kho in kara chomadar som pakhat vel khan an in kap ta nge ni anin dautir lama sipai terrorist lammi pali an thinga la tin motor pakhat chu bomina pu nana a chebok ti chuan chonudar ni vela kir theituma sipai lam in sing samek chu an kap le a mi pasari an kap hlum le a som chuang setin hliam an tur ani nimin July ni som pakua po khan sipai terrorist te chuan min kin lama ho thei ngei tumin an beya an ho thei ta nge ni in an soi miain PDF te an che thave boke nimin pia July ni som pariat le nimin July ni som pakua ni chung khan pale le yinma pin PDF in koptele sipai terrorist te voithum zet an lo in do ve boka van nei thak takmain helama po PDF laman che tha miain PDF te chuan sipai terrorist mi som pali an kap hlum ti an soi nimin pia khan in do na voi ni an neya sipai terrorist lammi paruk an thia ti chuan nimin July ni som pakua khan miain pale le yinma pin PDF te tangrual le sipai terrorist te chu anin kap le a chuta chuan sipai lammi pariat lai an thi le ani ti hian Sipaiin le makui lama tun hnai khan sipai somsari vel zet an lo da thato tinani hi alom khop mai nimin July ni som pakotu khan CDM Doctor mi panga Sipaiin an buma an man rengun khopui not da kom township nimin tu khan online lama tanga COVID-19 en kol thin tu Doctor mi panga chu Sipai ten damlo en kol turan nei thu soin an buma Doctor pathum te chuan phone call an dona tangin damlo omna nia an soi in an vapana damlo omna nia an soi in chong ni an thlen vele kong khar ngalin Sipai ten an man ngalani an driver in noi lama lo om chuan thilom da na thalo ti hria in anom na mun lam chu lo film khur turin ava phone ngala ma se Sipai te chuan doctor te an dop na tangin an om na chu hria in an vapan ve ngala te chuan online doctor nu pahni lo om chu tlan chiatan tumek lain an wanang ching ve ta ni Sipai te chuan doctor panga an man ba ka an na tho na muna oxygen bur somthum le pahni le poisa fai noi somthum le pahni PPE kor enge mozat nen an lak sak bok heng an man tak te hi an soidan chuan covid damlo te en call turin online mangin anin honga damlo phone call an don te chu a muna vakal chilin an en call fo boka anin honna po hi ala rei lo hle ni in an soi bok NUG lam hriat puya in hong an niangem nita sela NUG malak na ang hi Sipai lamina an man zel te in an che thei tak takangem ti te hi heng doctor an man tak te phe na zo na om thei ani hetiang deuh hian mandalay khopuya doctor pakhat poin RFA ne na soin July ni som pathum khan Sipai council chuan mandalay khopuya doctor pani online atanga covid en kol thin le
atul chuan ma ni ngei po vakala mi va enkol thin tu te an man thu voin khana soibok chung mi te chu Dr. Cho tet le sergeant Dr. Tetre anni RFA ne na report pe tu Dr. hian heng an man tak Dr. Pani te hi COVID enkol na po amit hiam le tholok tak tak an ni awangin Mandalay khopuya COVID third wave han enkol tur hian kan bala pha hial mai thayang ti ka hlawani ati nge a Dr. Cho tet hi July ni som pathuma an man khania Dr. Tetre hi ni som paruka an man khani heng te ba ka midang CDM Doctor Palilai an man ni in Dr. dangte chuan an soiti RFA chuan a soibok NLD khai pa te zinga pakhat chu COVID awangin a boral vele ta Sipai Council in an man tak NLD Central Committee member ngaihnawm po July ni som ni tukindar kwa vel khan Rangoon khopuya General Hospital a boral ni in NLD lam chuan an soi ngaihnawm hi dan lama mithiam takania tuna hian kum som sari le pakomi ani thisen thum alo nei sa a akumalo upaveto boknen atuar talawani berhi July ni som pakhat khan in sinjela tangin COVID kaya wangin General Hospital ansona tukin khana boral tani NLD lamtan chuan an chan na sa hle ani hi nepido khopuya police lal pakhat chuan an department chunga COVID rikai dan asoya June thale July thachunga an chin chia dan chuan police zinga COVID rikai mi sing chuang zet anom to ni na soi heng zinga mi tamzok chu nepido Mandalay le Rangoon ti angchi khopuya om an ni hlom atia thingtlang lama police zinga po COVID rikai an om teu thu soin an zinga mi tam tak chuan an kai lo an la in threlowang ati boka thilom dan han enin police zinga ringot po hian COVID rikai hi an tam to hle in arin om ve boke tin police mai ba ka sipai te zinga po kayan om teu ti kan thewinarin oma an soi thadu lo mai ani kachin lama sipai tam tak po COVID free an kai teu ti social media lama in lo mu fo kan ringani mani lama kachin state sipai tlan chuak mi pathumin nu pakhat an pong suala an tha thu kha kan la herenganga pong sual tu te kha sipai atanga tlan chua tum khan nia an man le ta hlau mai kha nia he sipai battalion somriat le pariat na le khamaya zaruk som parukna a an ho tu te chuan thilom dan kha en liam mai chi ni in an threbik lovaniang pong sual tok tu te chung te hne na vakalin cheng noi som ni le pakhatin ngai daman vadil ni in kachin lam media te chuan an soya thil sual ti tu te po rem an ni ngei theinan ma kan la ang an ti bok ani ome ma se sipai lam chuan tual tha case chau siam saka pong sual case hi chu or tiran tumlo ni angin an soi boka heng sipai tlan chuak mi pathum tele pong sual to ki te hi anin nial na lama tha tok ta ni ti in an case an ziak lut ni om takin kachin news group chuan a soi hemi chungchang a hen kachin nu ho in sui khom pol KSWN anti point international court thlenga kalan tum thu July ni som pasari khan an soi to ani July ni som pariat nimin pia khan paku region than tapin township pa kinmun khwa tuti hriat lo sipai lamtang ni om tak chuan sipai thu nei na du lo tu nu pakhat an kap luma afanu pol sari zirlai pon kap hliam na hlebok an chung ten an soidan chuan he nu do kale an ti le afa pathum te hi an ina an khom lain tuti hriat lo mi pathum an lo kala an kap ta thui mai ni afa te zinga pakhat an kap hliama midang pani ero an kap lem lo silai thoma than nu rei lo te ya police an thleng ve ngal maya nu ber ruang hi an la a afanu hliam tur me kero tongu damdoi in lam an pan pui ngalani kan soi to ang khan karen ni lam bola khele fruso township lama KNDO le sipai terrorist te in do na chuak non le chuan ral tlan asiam bel le boka heng township huam chunga khosom pani zet chu sahim na zongin an tlan le ni in kaya state lama charity group rang te chuan an soi me khalama in do na wang khan ral tlan sing chuang anom to a civil mi te ngai tua wangin in do na hi an chol lai lok ta khania
Sipai lamin an nor le ta ka wangin nimin pia lama tangkhan anin kap na sale hle ni indo na bul naya thingtlang khuwa te chu a khopumin an ral tlan zo ani maya ral tlan an tamtak e mawangin iwen lampo hian ngai ven se thatle ang ti in KNDO lama sipai ho tu then khat chuan an soyeni Myanmar rama UN embassy chuan tun naya Myanmar ramin a tor me COVID-19 na wanga ramin a chiat puizia soyin mitin tin an tran puya nga ya Mizo tel ve ka tran puina angai ta ti nimin July ni som pakwa khana soi ramdang anga changkang ni heklo heti khopa an buai chung hian ni khata covid an test thei chu sing khat le sang ni atanga sanga inkar ve le mo chau hi ni thina karkal ta in rin ni te po khan chutianga an test chung chuan rikai sanga chuang an lam ho chuak ta rama an te theina china tang ringot po in rikai dar chakdan hi za som thum le pakwa point pakhat patni ani ti asoi baka Myanmar ma covid kai ti ahian rikai ol sam em delta variant atam hleni atibok oxygen le damdoyan in dai lo ema wangin even lamin hei hi thei to ka aboi pui thu po asoi boka WHO bultuma vaccine tran puina COVAX program le UNICEF tenena tang kopin alet nia chaka mala in an beina sa hle ti asoi boka chuti chungchuan komin sang ni le som ni pakhat hian Myanmar mi hring te zinga za som ni chau vaccine an pethayang chu po chu an be sei anga thila thei chuan ti ani deuh maya man mo nen chuan in mil lo hle ani hi tahan kalemeu lama chuan boruak sazual puin zia lama panang ti abei sei nimin khan kalemeu khopuya chuan mithi som pakhatan ni inan soya Christian khan mola William mi pani an ani rengun khopuya ero boina akal tluang ri hle nimin khan covid awanga thi mi sang khat le zaruk som sari le panga an ni in an soi thunei na pong lak tu sipai council lam chuan raman thunun theilo ti le khovel sarkar tam zokin min thop lo ti reng ma se tin covid hluar po hi keini tan chuan ti ngai na fa ko lovani hi ti in re chiang hle ma sela tun thleng hi chuan in chirna chete ma nei du lovin tloman la tumbi chuang lo hlea iwen le ramdang dangin an reka an vova ti to lo tura an ti mol lai po in mi man mi ka hlum mi in hal sak an ran vul te po ka saka e sak mai ti ang chi tun ma an ti thin pa ngai kha an la sim chuang lo reng heng ti hi sipai council chunglam thu nei tu te thu pek zom hrimati ta zelan ni chi ani lo vek le chutiang ni lo an hnuai lam sipai za ho tu te le battalion ho tu ten tha an ti angin thuan pe mai zok nge ti te hi ngai tu ngai takanita COVID-19 third wave hi soilo thei po ni lova an boy layen charity lama thok tu te an man thul soitak angkhan doctor te pon mana civil meet and oxygen bur chan be seya an van roi layen oxygen le dam doi dang po control an tum le ta zel sia an du in mi pui nan tor don phot chuan ti ni takin man la zela hei hi en liam mai chi ani zela ngem COVID-19 chungchanga mi thiam te chuan Myanmar ma hetia covid an do ne lo chuan nakin rei lo te ya tuna thar ber heng delta plus tivel aya hlo le in kai chon ol sam dang covid mutation thar danga chuak le mayang ti mi thiam te chuan an hlau hle to maya Myanmar ma sipai thu nei na le covid in cho pol hi an ram mai ni lo khovel tan a hlo thei don ni nan soile te hial mai ole tun tuma kan news update kha khati zong khanile phot mai sela khir tu te na top khenga min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me